हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ଆମେ ଆସିଛୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା। ଜାଣିବେ ସେ ଆଇଛ ବୋଲି। मुझे टोनटा कौन 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 कौन
ब्रेक डांस है। ଏଠି ଏଠି ଆସନି ସବୁ ଷାଠିଏ ତମକୁ ଖାଲି ଡର ଖାଲି ଖାଇଯାଉଛି ବଇଛୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖୁନ ଉପରେ ବଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡର ମାନେ ତମକୁ ଖାଲି ଡର ଖାଲି ଖାଇଯାଉଛି ସେଇ ଚାଲିଲା ଆଉ ସେଇ ଚାଲିଲା नौना मसाला ଏଇଟା କ'ଣ साड़ी आइए बाकी अंदर मान चलो ସେଇଟା ପରିବାଟା ଭଲ ଲାଗା साड़ी है 200 रुपए की साड़ी है